Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaken hon tem nakasnong Saiden, yakabal tep kerteng kom de Leonic, kalayora ikanam lado hakaran sanya kom, jong ke Ribhoy Super Talent Show. Balapanya da kaken hon Ribhoy Entertainment, yakabalapan ha perdano haka arpo terek mentau benar risau arja katpra. Hakasngi balapan kotno yakini keran sanya ko penisap, kiladan hadu arpo ar ngot kinong yesimenta, kibayak ni yakanam lado nakaleng katem Ribhoy. Bat na pedang kini ki arpo ar ngon hadien kawat ke baningkong. Lajit setang perangot ki banyak ni ikanam lakdo. Bat dai ha kani kawat ke baar. Da ke jing tebet tem bat ruai. Ke kenhon de liuning nakasnong Saiden. Ke balapan syobi yiki pai ba kalayora sendan ikanam lakdo hakani kerensa nyakop Ribhoy Super Talent Show Season 1 2018. Ke kenhon de liunix kalayo khoriru ya kesong pisa ke ba arpsan hazar tingka rengkat ke trofi. Kat ba ke kenhon The Green Image nakasnong bernihan ke balawan hakakeran baar. Kalayo ya kesong pisa ke bakat ar hajar tingka rengkat ke trofi. Bat usamla Blooming as Suliang nakasnong yo maulong ubalapoy hakakerdan ke balai. Ulayo anyo hajar tingka rengkat ke trofi. Hakan ni kesengi la samru iki kusnam bairneng neki consolation prize. Syaki sangut ki weipat ki balapoy syadu ke jekon jang ke top 8. Hakan ni kerensan yo ko penisam. Ke Ribhoy Entertainment kelapan benaru. Babaro arpo artadi ikan hon kentop ru ikiriu semen. Kibala rong syadu ke grand finale jong ke ngeje kom. Kinyo rong pan Sasha ke mega audition jong ke Meghalaya Superstar. Kat ba ki lai teli kiken hon pat ki bajob hakan ni kerensan. Kinyo banyakon bed hadu ke semifinal jong ke Meghalaya Superstar. Kaban salong shen hakan ni kenong ba shilong.
lagi Islam mereka buat teman-teman ini. Jika kita bisa, tentu kadang dah so berkian berkelan jadi jono kalau apa akhirnya jadi jono jauh buat kita. Mak kita apa ini? Apakah bijak jiwa at the station, but it cold. It's so hard to take away mystery. Started at the station. At the station.